Hadin ke Jingjob Don Burom, jong Umar Vincent H. Pala, ya ke election MP arjak kenai. Uban mi kemat ru mentah, ya kawan Shillong Parliamentary Seat, syakaing dorbar Lok Sabha. Hadin baulala ban pelimno ya ukurtong monlang, kasorkar MDA, u Dr. Jamino Mautho, dakumba shilak sanpuar hajar tam ki vote. Halor kene ke Jingjob Don Burom jong Umar Pala, nakaliang ke Riboy District Congress Committee, kala ay ke Jingkublay ke Pakarpang, ya Umar Pala, halor kene ke Jingjob jong u. Badru ia kajing kidbok kidriang, baunang la ban ay kajing syakri ke bajanai. Sekipai ba ka Shillong Parliamentary Seat, ki badang it bat syania hau kum unong mikmat syakaing dorbar Lok Sabha. Habapai pat ia ka result jong ka election MP hapo ka Riboy District, kabadon santri ki konsumsi. Lasaki babaro ki pai ba kani ka district kidang it bat syania ia ka parti Kongres. Bat ban penjob Don Burom yo Umar Vincent H. Pala, hakabatang Riboy District. Umar Pala, ulayo hadu nyo pulai hajar sispa nyo po vote. Kadba u Dr. Jamino Mautho, ulayo tang arpu hajar, praspa kandai pun vote. Bat ban syatam pat, hadu sau hajar arspa nyo vote, nabaro santri konstituensi. Riboy District Congress Committee, yang bau Presiden jongka, uba Meral Bonds im, uba deru UMLA kanompo konstituensi. Ula penpau ya kajing sungu kabakrau, syabaro kipai ba jongka district, kibadang it ya ka parti Kongres. Kibalala ru ban penjob Don Burom, ya Umar Pala, kumjuru yakinong kitkam baro jongka parti Kongres. Kumbangi tip baro di pajba jongka ri India baro koi. Ba menasni ke sini ka ba penpena ya result jongka general election jong MP apo ri India baro koi. Tena galiang jongka Riboy District Congress Committee ena sini ni penpau kajing sungu ya ki pajba jongka Riboy District ya ki bala ai ke jing kesan ga Bapura ya kandidat yang sen kongres ini Pak Vincent H. Pala i balala beliau ya ke jingjob ka Don Burom na ka One Shillong Parliamentary Seat resmi kumbangi la bani ya ka tren ya ke jing yobut na ki blok hotel ki bekentuk na du ka nongko blok Kongres Committee, ka Mauti Blok Kongres Committee, ka Jirang Blok Kongres Committee, ka Umsling Blok Kongres Committee, ka Umroy Blok Kongres Committee. Ni penpau geding sungu ya kinong tre jong ka parti baro ki balai tristom nadu ki rangba nadu ki longkemi di mahila gitu ni ki youth congress gitu ni ki balai tristom benwara pengila poi kong job. Ban hagaju kopor ni ai bikin kulai ke Pakarpang nam kali pai ba baro ki well wisher ki baya rap ya ka seng ke jumi ban penjok kandidat jumi akan di election ke pemerintah kumpangila langsung tu ka Jingjob ka jong Pak Vincent Pala na Shillong Parliamentary Seat ka Riboy District ka badan santri konstitusi ka dan sebentar ka ban contribute bau mio yang Jingjob ka badan Burom pentuk yang pengila tam na West Kasihil na giwi di district ro kunju di nagaliang kejungi kum ke parti nagaliang kejung kum presiden jong ke district congress committee kum ju jing don lang kinang ilang ke parti kejungi MDC jungi bidan lang ni juga menompo fungsi blok presiden jungi but we di kinong kikam di bidan nagaliang ke district ni penpau yang sungu ikpat ba itu ai jing kesan bangila yo jing Don Burom keju kopor nagaliang jong menompo blok congress committee ni kum ngaku MDA dan kini ki orang ba MDC bat kinang elang ke parti kejungi ni penpau jing sungu na kumle kerpang ya ki pajba jo nompo konstitusi atu kinong tre parti kejungi karen sekoti mahila dan youth congress bat ki well wisher ki baladon ke mensim ban yarap ya seng kejungi ka ki persan bat dunia la koi so kong jing job kene jing job ka reflect ya jing sania yang pajba ya ka seng kongres na kane ka konstitusi ban hadu kopor ngin scam bangin la ban live adu expectation jong pajba ban tre na kung tadi kam yobun adu karoy kapar asong sup asong sengan ko konsumsi ban ka district ko ko hamtam ko ka One Shillong Parliamentary Seat ko lisbon lisbon